ओके पिले आज आम पढ़ुचे प्लस आम आज संस्कृतर किसी श्लोक कहवा है तो ये झील आम किसी श्लोक कहे कौ श्लोक कौन श्लोक कह झील तुम्हें वेरी गुड ओके कुह ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्चेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी जो न वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकं व्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तदौगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहु दुःखमाप्तुमजोगतः योगयुक्ता मुनिब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तमन्येत् तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। बहुत बढ़िया गोटे क्लाप कर पे समस्ते।